सेक्रेटरी म्हणतो हेज्या पयलीं आमी पॉयंट गायले सेक्रेटरी स्ट्रोक सरपंच बी म्हूण. So he is not taking a secretary doesn't want to answer for the Gram Sabha. The point was simple. Which is plain padata, FAR is 60 for the village, 60%. That plan, TCP is now freely offering you 100% FAR. 100% FAR is offered to you and nobody says anything. Village is going to urbanize. Yeah, this is the same point that Goa Foundation has gone to court and the issues notice to the issue. So this is the point I was saying, because recently they have put a plan to the BDC for 4 floors. आमगे 4th ground plus 1 ना 4 floor तुम एडमिट देखो को ना काय नरे आम नाक म्हणू पहिले एडमिट कोटा BDC को गाताय मागी आम रॉंग जाता जाय आम ना मुळे त्या आमचं नाव असं त्या सांगप यो खबर जाता हिंगा and without the villagers knowing it will be urbanized. Or TCP of the quota गेल्या Goa Foundation quota गेल्या which is good. Otherwise they are offering you 100% even. And at पहिले येलो तुमगे एक बिल्डिंग 4 floor तुम BDC को कितना गायले पहिले सांगा आलो तुम्ही that is not of FAR आमगे village म्हणून. पण तो इन ग्राम सभा घातले हो point गायलो the only thing is because I had addressed the secretary म्हणतो आपण घेना सरपंच म्हणून ॲड्रेस करू तू इन्व्हाइट कित्याक केले ग्राम सभा पण म्हणून गायलो तू सांगो जालें त्यांना इन्व्हाइट करपाक ग्राम सभा तुम सेक्रेटरी करू नाका पंचायत करू सरपंच करू. Mega project, see, they had only refused. KK thing, they had only refused saying all the points that the road is not enough, you do not have the NOC for the PWD, you do not have this from the electricity department, and there is a boundary dispute. Yeah, to take the land refuse kala. Heavy track we had been our demand for so many years. Yeah. एकले MLA आता सगळी आपण कोतो मोठा आहे इलेक्शन टाइम आपण कोतो मोठा नाही विल रिड्यूस इट म्हणले आता LOP झाला नाव आणि कोल वयत म्हणून सांगता जाणा आमकां कावराल म्हणटा ओवर माय डेड बॉडी नाव द अमाउंट ऑफ कोल दॅट इज गोन आय गिव देम कॅमेराज टू लूक एट द स्टॅटिस्टिक्स नाव ना कॅमेरा घाली तू कोतोय मरे कितू कोल वयता आणि कितू वयता या स्टॅटिस्टिक्स घे एंड देन यू गो टू द डिपार्टमेंट्स नो एंड गो टू द MLA सेइंग दिस मनी ट्रक्स आर कमिंग म्हणून 2024 पळय इनिशियली आमी रिजेक्ट केला ना न्हू त्या फाटल्यान मागीर तेम बेरेच गार्बेज ट्रीटमेंट तेम अंडरटेकिंग घेयलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट NOC आली पॉवर डिपार्टमेंट आसा आनी ऑल्सो वॉटर डिपार्टमेंट आसा ओन पायपलायन हाडपाक म्हणून तेम अंडरटेकिंग दिला आनी ह्या जातल्यान मागीर आमी इश्यू केले मागीर इश्यू जालो म्हणटरी लोकांनी येयलो बोवाड केला ग्रामसभा की हेतू प्रोजेक्ट जाल्ल्यार दिवपा न्हू मागीर तेदो आमी रेजल्युशन बरयली की आतां आमकां दिवपाना हांवें ऑलरेडी दिल्लें आनी तरी मागीर रिवोक केलें फर्स्ट तारीख हेका TCPक आनी मागीर तेणें रिवोक केलें बेस्ड ऑन TCP रिवोक आमी रिवोकेशन धाडलें